uthi mthumele ndithumele request. Molweni Mhlekazi. Molo mkhulu wakunjani kuwe? Sikhona Mhlekazi kunjani siyaxolisa esiphazanyiswa ukuconnecta Mhlekazi wami molweni bulise bonke abalaleli nje abakhona ngaphakathi kwa Clean Governance. Utata umeya sethana ngoku? Yes ngumeya oLwanda uMadikizela. Nanso ke ndifuna ukuyiva. Your honorable mayor. Mhlekazi wami molweni. How many wards are in your municipality? Asike sive ngomunicipality wakho ke mkhuluwa. But sibulele kwa Clean Governance for you to avail yourself and to come and account to the people of Kokstad and the people of South Africa. Thank you. That is what a leader does. Siyabulele. Siyabonga nakuthina Mhlekazi wami ukuthi usimeme siwumasipala seKokstad ukuze sizochaza esikwenzayo njengomasipala kubalaleli bonke nje base South Africa KwaZulu Natal iHerigwala esifunda sonke nase Greater Kokstad. Amawadi sinawo awu10 Mhlekazi ngokwe IEC and idemarcation ebesikade sinayo yangaphambili kodwa ngedemarcation esesinayo manje amawadi wethu akhulile ngokwe population yethu soba namawadi awu11. Okay. Ugesi ukumawadi amanga ngake kulamawadi akho imigaqo imi kanjani amanzi ami kanjani intuthuko nje in total. Ngingachaza nje ngikubalule ukuthi ugesi siwufakile endaweni eziningi ngicabanga ukuthi nje masingakubalula is usuku almost 100% in terms of universal coverage ngoba kunendawo futhi ezisemaplazini esizamile ukuthi sifake kuzo ugesi njengakopakisi kwakhona nendawo njengama informal settlement indawo zemkhukhu la sithi abantu bakithi ngoba nabo banalo ilungelo lokuthi bayithola intuthuko injoba injalo sabafakela ugesi siqeda ke lento ukuthi abantu bantshontshela ugesi uthola ukuthi kunama illegal connections then sathi ke siwumasipala subafakele phela wonke umuntu endaweni zabo zokuhlala ukuze sinciphise lento yokuntshontsha kogesi nokuthi abantu balimale sizithole siwumasipala silose revenue ngokwemigaqo imigaqo yaseKokstad sesiphezukwayo in terms of uhlelo lokwakha ukukhanda imigaqo encathi ke kumsebenzi wethu ukuthi siqala sinda eKokstad njengomasipala uma senza uhlahlo labiwe mali sikwazi ukuthi sibeke imali each financial year ekutheneni siphucule isimo semigaqo yethu na njengokuthi ke sisazi ukuthi vele umasipala basebenza ngesimo sezimali esuka ikhona siyakwazi ukubeka nje imali sibe sesilungisa imigaqo cabanga ukuthi ke eyamanzi ukusebenzisana noHerigwala sesikwazile ukuthi kube nedamu elakhiwa kubizwa ngokuthi Kempsdale Dam phansi kwe leadership kaBaba uZamonxumalo esilekelelana nesisebenzisayo njengomasipala njengoba usazi ukuthi amanzi aphansi kwesifunda saseHerigwala ngicabanga ke besisanda ukusuka kwitho la siyobona khona la kukhona idami ebizwa Kempsdale Dam futhi sabuka namatanki afakiwa ngezileliwe ukwazi ukuthi si augment capacity yethu yamanzi endaweni yaseKokstad ukuze kuphele lento ukuthi amanzi avule ekseni abuya avalwa aphinda avule emalanga aphinda avalwa sifuna ukuthi lonto siyiqede iphele nya endaweni yethu yaseKokstad. No, siyabonga kakhulu baba uMadikizela. Uyazi ngethu uyathetha hayi uyasihlafuna izulu ugijima naso kabi. Siyabonga kakhulu. Ngendlela engizwa ngayo umasipala wakho out of 11 wards mingaki imizi engenawo ugesi and out of 11 wards or 10 wards at this moment mingaki imigaqo engenayo black top nemigaqo engamaintaineki ngendlela. Umasipala isimo semali kanjani ikhona imali yokukhokhela abantu noma nawe ufana nempendla? Ngikakubalula Mbovu ukuthi ikhona imigaqo vele esingakaze siyofikelela kuyona ozothola ukuthi imigaqo enawo ama-potholes kodwa njoba ngisho ukuthi uhlahlo lwabiwo mali unyaka nonyaka mhlawumbe njoba manje siku-2025 to 2026 siyakwazi ukuthi njoba sizothi 2026 to 2027 sibeke ingxenye yemali ethizeni ukuthi ifocus ekuphuculweni kwemigaqo usanda ukubeka nje ikhontileka ebibheke lapha e4A nanjoba besakha umgaqo la endaweni yaseMaree Street nendawo ebizwa ukuthi indawo engenela eMarikana iyongena eShamoya sinasesha ePola Park kunendawo esiyakha nje yemigaqo
cishe iPolar Park yonkanga then nezinye indawo ezikhona kunohlelo ke salithatha sumasipala olujonge into ebizwa ukuthi labor intensive lokho senza ama pavement ukuthi abantu bakithi bangahambi babe uvanze emgaqweni kodwa sikwazi ukuthi sakha ama pavement ukuphuculwa kwama township wethu sekhe lento ebizwa ukuthi imigaqo yakho ngepaving so siphezulu kohlelo njalo imizi ke engayibalula ngithi ayinayo ugesi angeke ngikwazi ukuthi nginikeze ukuthi imiphi imizi engenayo kodwa ngoba ngigazi ukuthi imizi eminingi sifakile ugesi inawo ugesi kokstart njoba ngishilo ukuthi nendawo ezakhele imjondolo nakhona ugesi siwufakile so siyakuvuma ukuthi ikhona vele imigaqo esingekayo ufikelela kuyona ngoba yonke iservice delivery yakho ngokuthi kube khona imali esikhuthaza kakhulu imbovu ukuthi abantu abakhokhela inkonzo zikamasipala ukuze ukuntuthuko ikwazi ukuqhubekeza ikwazi kuyofika kuwo wonke umuntu ngendlela abantu abayifisa ngakhona uhulumeni uthi asakhe izingqalasinda ezikwi-quality service so ingakho ke siwumasipala seKokstad uhlahlo lwabiyo unyaka nonyaka siye ebantwini sokwenza into ekuthiwa ama-IDPs siyobalalela abantu bakithi ukuthi bafuna kwenziwe kanjani uma sibuye siwumasipala ibhunga likamasipala sihlale phansi ke sibuka ukuthi iwaphi ama-priorities ngokwebudget esisuke sinawo esingaqalisa sikwenze lokho kodwa isimo somali sezimali siwumasipala osimeme kakhulu makufika kumcimbi wezimali asina inkinga ukuthi abasebenzi bethu bangangakhokhelwa ngumasipala siwa in a very good position siwumasipala financially singakwazi futhi ukuhlala noba inyanga ezintathu singayitholanga imali kohulumeni abangaphezulu sikwazi ukukhokhela izingqalasinda nezinye nje inkonzo zikamasipala include ukukhokhela abasebenzi bethu no asikubongele Mayor kusho ukuthi you are cracking the whip inkinga ke mawusuku uphethe asifuni ukusuka naku kunomuntu lapha othi angikubuze ngenkohlakalo ka specials thini mhlawumbe uyawubona umbuzo la program manager bathi kunenkohlakalo ka special program manager mhlawumbe ngimfake lo muntu noma ngizomfaka mase ngifaka abantu mhlawumbe ungadlula nje kuyona ungabathi khona kusalayo Mbovu ngakubalula ukuthi lokho kusho la kuyinto esayisake sayithola kumasipala ukuthi kune allegations efana nalezi ezibikwayo kodwa mina njoba sila umcimbi ngicabanga ukuthi uphethwe ngaphakathi kumasipala it's an administrative process angifisa ukuthi ngikhulume ngomcimbi engazi ukuthi usaphethwe ngaphakathi administratively okwesibini mina ireport ebalula leyo nkohlakalo njengomsodolobha ngayithola ingakho ngithi ngizolinda ngize ngiyithola ireport eshoyo ukuthi ikuphi la kube khona inkohlakalo kodwa zibe khona insolo esezenziwe ukuthi enye imanager zethu ikhona la kusolakala khona kodwa ke mina anginayo leyo report and angifisa ukuthi sikhuluma into esemetha that is still subject to care uma ngaba kukhona lokho I will be waiting for the report from the municipal manager bangibrief ukuthi yini abakutholile when they were conducting the investigation so sikwenzile ukuthi akwenziwe uphando oluqelima so that sizothola ukuthi kwenzekani kulomcimbi obikayo manje Babu Mayor i-problem esinayo KZN noma South Africa as a whole we have public servants that have vowed to serve the people who end up serving themselves abanye behlukumeza izingane and so forth and so on izingane uyabona lezi ama-intern egcwele komasipala kuke kwanensolo la eyithinta omunye wabaholi KwaZulu Natal asingeke siyiqinisekiseke nokho ngoba siyibona kuma-social media kuthiwa mubi kwinkonzo yaseGameleni bathanda baze bafike babe bathathu ninjani nini ukuyiphatha lapha nihlukumeza abantu besifazane ngoba bengenawo amandla okwazi ukuyimela bezofuna umsebenzi la bekuthiwa ama-intern Mbovu yazi ukuthi hlala insolo ezinjalo zikhona kodwa mina ngaqinisekisa ukuthi umasipala ohloniphayo lento ehlala sithi lento ekuthiwa ethical leadership kufanele siqaqambise kakhulu leyo nto nokuziphatha nje kwethu ekutheneni ke sihlala sinxusa ukuthi inkokheli zethu noma abasebenzi bethu noma ngabe izimanager zethu zithi uqina lapha ekunyuseni uzipho ngoba sisifuni ukuthi kuhlale kunabantu abaxegelwa uzipho ngoba iyinkinga leyo nto iyayiphazamisa
indlela okusebenza kwamasipala ngoba phela ngeke ukunqande ukuthi kuba khona imicimbi ukuthi nje kube khona ukuthandana emsebenzini uma ngaba kukhona into enjalo kodwa ke phela kwindawo esikuyona njengabuholi siyafisa ukuthi kungabikho la kuthiwa kuhlukunyezwa khona ama-interns okanye kukhona into ezinjalo angicabanga ukuthi khona i-report futhi esesike sayithola siwumasipala 8 kukhona abaholi noma i-manager ezingaphezulu ezihlukumeza ama-intern futhi siyakuhlonipha ukuthi amalungelo abantu besifazane ukuthi futhi siyiseke into ethi akufanele kube khona into ebizwa uba i-domestic violence noma ihlobo luni nje le-violence olungabe lujongiswe ebantwini besifazane sibahlonipha kakhulu sinayo futhi into ekuthiwa i-Women's Commission elidwa la ubamba uchazi engekaze sathola imbiko enensolo ukuthi kukhona lokho kufana kanjalo. Hi, Baba Mayor, siyabonga kakhulu. And let us also say to Harry Gwala district, together with its local municipalities, you are doing extremely well in terms of coming forth to account to your citizens. Umuntu Harry Gwala ungahamba yoshisa ithayi emgaqweni, umuntu oyobuyiphathelwa indelelo, your leadership, abantu abakhetha nina, they come forward and account. And they come and tell us and brief us as a nation ukuthi bakuphi nendawo ngani, and we get an opportunity to ask questions if we feel ukuthi khona angakukhulumi ngendlela nongekona. You will get an opportunity to ask a question, then we'll ask an honorable mayor to repeat himself in terms of answers. Noma mangabe akwanelanga namhlanje sophinde sibacele vele abantu abatholakala kulezi insuku ngoba icampaign ngiyacabanga umhla ka4 November ususeduze Baba Mayor. Before ngidedela abantu ubona ukuthi bazokwenza njani eKokstad abantu bakhona ubona bazophinda bakunike elinye ithuba wena neqembu lakho noma sekuphelile kufanele kulungise CV. Lokho Mbovu ngicabanga ukuthi thina sizimisele kakhulu ukuletha intuthuko nokusebenzela imphakathi nje yangakithi. Engicabanga ukuthi ke ngoba thina sasibekwe umbutho ophethe we-African National Congress njengoba usazi ukuthi izimeya zisuke zitshunjwa unational in terms of NEC. Now sinethemba lokuthi ngoba abantu bakithi siyabasevisa, abantu bakithi siyayiletha intuthuko, siyafisa futhi ukuthi baqhubeke phela bawunikeze lo mbutho we-African National Congress ukuthi uphinde uphathe ukuze ulethe intuthuko ngokusheshsha ebantwini bakithi. Siniyaziqhaje ekuthenini umsebenzi omningi siwenzile, siyakha njengoba usazi ukuthi sakha ama-CRUs la eKokstad, sine substation esiyakhile cishe esibambisene no-DMRE engaphezulu ko-140 million. That is one of the biggest substation. Sine Central Interchange esanda kuyenza engenele eKokstad. Kumanje nje sifaka ama street lights amakhulu ukubuka lento ukuthi kungabi iminyama endaweni ehlala abantu bakithi. So asingeke sisho ukuthi sikwenze konke, kodwa sifisa ukuthi la singenzanga kahle khona siqhubeke senze, kodwa sinxusa ukuthi abantu bakithi continue to support i-African National Congress ekutshintsheni impilo zabantu ba lo masipala ukazi bekwezinye izandla ngaphandle ukuthi ubeze esandleni ze-African National Congress. Lokho kusho ukuthi ke kukhona ke ukuthi ithemba ebantwini ukuthi sizoqhubeka sizisa intuthuko. Ngizama ukuthi ke Mbovu lokho ke kuxhomekeke kumbutho mina owangibeka njengomeya nabantu bakithi abasuke besivotele basibeka kwindawo esikuzona. Hayi kuyazwakala Baba Mayor. Baba Mayor, angingabe ngisaya kude asike sizwe abantu abahlala eKokstad namaphethelo out of those 10 wards bakwethu ave kumnandi ukuthi umuntu umjahe kodwa ungabojaha lo izelayo ngiyathemba mawusuka umjaha la wangakini lo Mayor noma lo wangakini umgugushile umgonile uthi hamba ojaha waseKokstad asimjaheni ke bakwethu ngezinto ezithinta intuthuko yaseKokstad ukuthi wenzani ngeprivate life yakhe okunye lokho bakwethu sithatha abayishumi Baba Mayor sicela ubhale phansi uzobaphendula usubaphendula bonke. We only take one round. Abantu baseKokstad we request imeya yaseKokstad le la namhlanje kuhleke ninika abantu baseKokstad opportunity to ask about intuthuko yaseKokstad. Asisho ukuthi ohlala nakwenye indawo nofisa ukuba umhlali
Umqashi kodwa ngisho ukuthi ngithi akaqhashi ningamceli umsebenzi. Khulumani naye uzosho ukuthi mhlambe CV uzothi sendela uDM angazi. Babme Yebo Mbovu, ngicabanga ukuthi ke sizolinda. Yes, ngicabanga sizolinda mhlonishwa njengoba usho ukuthi kunabantu abazongena mhlambe babuza imibuzo sibachazele la bedinga ukuthi sichaze khona ngoba wahiye ukuthi sizo accounta ebantwini bakuthi umsebenzi siwenza kahulumeni. Thank you so much sir. Siyabulela your honorable mayor. We are now taking sizothatha abayishumi qha 10 people angazi ke abagejekayo mina lento mayingasabathathi angazi. Okay. Wembovu Babme kunobhuti engicela ukuthi ngemphendule lana okuthiwa othi ama-CROs kanjani ayaphephuka athi ukhansela uChangasa. Ngiyafisa nje ukuthi ngiyichaze lento yama-CROs ukuthi vele ama-CROs siphezulu kwawo ukulungisa umcimbi wawo ekuzethe ekugcineni sikwazi ukufaka abantu. Kodwa ke phela njoba sazi ukuthi isizini bekade kunesiphepho kwagcina kukhona nje ukuphuphuka, so that does not mean ukuthi asakhile umsebenzi oyiquality. So ngifisa ukuphendula lokho ukuthi ngiyazi phela ukuthi sikhonza kwinkonzo ezingafani nabanye abantu yabo, abantu abanye bakuthanda nje ukuhleli bemethola ithuba lokugxeka instead of providing solutions. Ngithi ukhansela uChangasa ngiyilungise ke lento ayichazayo njengala. Yini ama-CROs? Ama-CROs Mbovu indawo la siyakhe kuthiwa ama-community residential units esibheke nokuhlosa ukuthi umuntu uma ngabe eze kokstart uthola ukuthi uze ngomsebenzi akwazi kodwa ukuthi abe nayo indawo yokuhlala. Whether it's 1 bedroom or 2 bedroom sikwakhele lokho ukuthi abantu bakithi bakwazi ukuthi bathole indawo noma usebenza endaweni njengabo spa noma endaweni zama retail shop kodwa akanayo indawo yokuhlala ufuna ukuthi athole indawo yokurenta, sikwakhele lokho vele ukuthi sibuka lezo zinto nokuletha ke ezinye inhlelo njengama RDPs ukuthi abantu bakithi siyazi kodwa ukuthi akwanele baningi abantu abadinga izindle kokstani kodwa siphezulu ukuthi silivale leligebe lokuthi abantu bakithi bahlale bengenazo indawo zokuhlala. Siyabonga. Imalini rent kulama CROs? Okwamanje Mbovu akabikho abantu esebefakiwe kuona kodwa ngicanga ukuthi kuyoxhomekeka uma ngaba besanda ukuappointa nje i-tenant management ezokwazi ukubuka ukuthi iroom inganye ibe kodwa ingabe imali ezobiza kakhulu ukubuka abantu bakuthi ukuze sibuke i-affordability kuma retail shop. So that one will be explained as and when sesiwaqedile sesifaka abantu. Kancane bameya. Nginenkinga la lo muntu ongene la ubanga umsindo akablockeki. Alright, wemuntu awuyiphathe kahle wena. Uyaphila. Yaxolisa kakhulu ngaqedela. No ngicabanga ukuthi bese ngingenile nje kakhulu ukuthi sibuke nje abantu abasebenza kuma retail shop othola ukuthi bayanazo nje indawo bazidinga ukuhlala kodwa vele siuhulumeni sibambisene nomasipala siyabuka ukuthi baningi abantu abadinga izindlu ekufanele sibabonelele njengomasipala ukusebenzisana no human segment. Ngiyabonga Mbovu. Uyazi bamme kusho ukuthi nawe usebenzisa umuntu omubi ngoba naba abantu abavuma ungena. Akungeneki kubona. Kade ngibazama ukuthi bangena hayi abavumi. Naba ke sebengenile. Sanibona. Yebo sabona Mbovu. Niyaphila baba? Hayi sikhona Mbovu. Inkosi Busise, umbuzo wakho kuba meya. Usoso lokhuluma kwaMbovu. Ukuphi ka soso? Ekhaya kahle Mbovu kula eJPP ebuhle la eqobo but eKokstad ngihlalile kakhulu yabo.
So kunento engifisa ukuyibuza khona, angazi noma mhlambe ngivumelekile ngoba ngwakhona vele le Buza bhuti. into engifisa ukuyibuza ukuthi kukhona iground elapha eBhongweni eKokstad. Lelo ground lelo kwaphuma izimali zokuthi kufanele kwakhiwe iTurf bengaphazami, noma lelo ground kwakumele lilontuzwe li-renovate lakhiwe kabusha. Imali noma iground umeya akakaphenduleke namhlanje ukuthi ziphi imali zokwakha lelo ground njengoba manje seliphelile kungasadlalwa kulona, alisekho iground elisile eKokstad. Akakaphenduleke namhlanje ukuthi zayaphi imali zokwenza lela ground. Okay. Ngibonga. Siyabonga. Usoso umbuzo wakhe owe ground. Number 2, Vumani. Vumani Mpephethu. Asibingelele Mbuvu, asibingelele kusodolopha. Kutyana se. Molweni sabona bhuti sanibona mhlonishwa sabona Niyaphila sodolopha. Sikhona bhuti kunjani? Siyabonga. Mbuvu ngicela uqala nje ngihalalisele umsuthu imisebenzi iyabonakala eKokstad. Ngihlale kakhulu eKokstad nami ngomunye ohlale isikhathi eside eKokstad. Iyabonakala imisebenzi eKokstad iningi development. So uzobona abanye abantu bebuza ngokuthi kune toilet kunamanzi agijima koshaya moya. So I think into zako Zeheri Gwala le. But esayidini lakho umsuthu meaning imisebenzi iyabonakala kakhulu. Ground ngiyayikhumbula nami ngangisahlala khona eKokstad, but iground kwangakabi umsuthu. Kwangakabi uyena umsuthu. Ikhumbula ngempela leyo. Kwangakabi isikhathi sakhe ngaleso sikhathi. Yeah. So imisebenzi iyabonakala and kuningakwenzile kodwa ke phela ke ngeke phela naye angabi nasici. Umuntu uphila nathi emhlabeni. Ngiyabonga. Okay. Siyabonga. Simangele. Manibulise nami Sotho nguMasilango waPheplet. Naboni got question A1 on indaba yaseKokstad. I think ndake nadibana nayo Mayor sometime back ndibuza nge-issue ye-safety eKokstad. Uba aba noteksi bamane bemisa abantu endleleni bebaleqa ngemoto. Why law enforcement enga-acti kulonto? Because it endangers the citizens. People have the right to yokukhwelisa abantu in their private cars, and aba bantu bayabona bayazi uba bapakaphi, but still nothing is being done ngalonto. When is umasipala attending to that? That's my question. Otherwise, in terms of development and governance, Nam, I would say it's quite impressive the rate iKokstad ekhula ngayo. Okay. Enkosi siyabulela. Mzimase Maliyo. Molweni. Manibonga ithuba. Ndibulisa bonke abantu abakhoyo ngenhlanhla. Ngithe mandithathe lithuba nami ke ndivele apha enjikalanga. Since ikhona lento eyenzekayo abantu afumana ithuba lokubuza. Into yam ilele apha ekutheni mandive malunga nombane since kukho into engazange ihlaluke kweminye imeeting. Kwakuthiwe kuzawubakho uvuselelo lombane. Bendifuna nje uqinisekisa into yobana mingaphi na imizi njengoko kuthiwa imajority ifumene lento kuthiwa ngumbane and iyalayita engakavulelwa izigubhu yayivaliwe okufunwa izikhuntyulu zezimali uba kugqibele sekuvuleka ezo zigubhu zakhona uba zisebenze befuneka abantu besebenzisa. Okay, uzwile umbuzo babame? Yebo Mbovu ngiyawuzwa impela nje kababa Maliwa. Okay. Uzwile nje impela. Okay, siyabonga. Nokuphila Smunkuma. Yebo Mr. Mbomvu, a very good evening. Ninjani? Ndiyaphila kunjani kuwe? Hayi uThixo inkosi nangu sodolophu. Ndithi manivele nami phansi kosodolophi wami, ngumeya wami lo.
Firstly, I want to thank the opportunity that you have given Greater Kokstad Municipality to come and present services esizenzayo. I'm the one of the councillors that are serving the community as a Kokstad Pansko Mayor Lwando Madikizela. I want to umntu nje makaqale nje appreciate i-report what he is presented in front of people, because into edala ndiphakamisa isandla ngulo bhuti othetha ngeground yasebhongweni. Uyazi ke Mbomvu ukuthi singomasipala sinomthetho osigayidayo ukuthi siba nethuba loba siye kwinkonzo zabantu sihambise oluhlelo okuthiwa i-IDP apho sizofika sivakashe sichaze ukuthi singumasipala sizomamela i-community ukuba zeziphi inkonzo abacinga bakufanele masiziprioritize ukwenzela uba xa kuzawukwabiwa i-budget sazi uba zezo ndawo eziphuma kubahlali. As i-ward councillor yaseKokstad e-ward 3, I'm 100% fully agree with the presentation eyenziwe ngubaba Madikizela. If ungumuntu okhuza apha eKokstad from coming to interchange, if wawugqibele in 5 years back, usungalahleka ngenxa ye-service delivery esiyenzileyo ngale 5 years esiyifumeneyo. Ndiphinde ndize kumcimbi waseHerigwala. I'm also a district rep yaseHerigwala. Nayo ke iHerigwala i-IDPs sizihlala ndawonye malunga namanzi. People will remember ukuthi from 2005, I will make example nge-2005 because my firstborn born in 2005. I-source yamanzi eKokstad yayiyodwa apho iKokstad is supplier from a waterworks. Now i-project that was esizenzileyo phansi koHerigwala are more than 3 to boost amanzi aseKokstad. Sinama reservoir awu-3 esiwenzileyo nje azo hand over ebantwini ezo project ukwenzela ukuthi lamanzi abakhala ngawo abathi ayavalwa ekseni angavalwa, because you will remember from 2005 ipopulation yaseKokstad iyakhula ubusuku nemini. Kodwa ke sithi ke kubahlali siyavuya uba nabo beze bazozi expressa i-feeling, kodwa benifuna ukuveza ukuthi asihlalanga singumasipala, sikhona ebantwini babumbomvu. Ngiyabonga. Hayi kuyevakala. Naku asike sive i-opposition ke ngoku. Izabuza umbuzo ovakalayo. Zukisani? Ngicela ukuthatha elithuba nibulise kuwe babumbo, bulise nakuwe Ngutyana. Hlonishwa. Our mayor. Ndicela ukubuza ukuthi ingaba mhlambe i-case xa ngaba ifakiwe, a case of fraud and corruption within your municipality, xa ngaba ifakiwe ithatha ixesha elingakanani, because there's a case that is pending within your municipality ka-special programs manager who was found by the auditor ukuthi uyidlile imali kamasipala through i-processes zama-tender. This case ninyathela ngenyawo, and wena uyayipoliticize that saying ayikakafiki ezandleni zakho, but you know very well that u-auditor general wayibuyisa i-report that says la mntu ufumanekile nezityholo zokuthi imali yala department uyisebenzisile ngokungekho mthethweni. Okwesibini ndicela ukubuza ukuthi ingaba yimalini na umasipala awayisebenzisa emagqwetheni la ayikade esebenza icase ka corporate service manager lo owagxothwa wasuspendwa naye ngendlela engekho mthethweni naphinde nambuyisele emsebenzini. Ingaba how much money have you spent on that case? Ngiyabonga kakhulu Mbovu ngokufumana ithuba. Enkosi mkhulu ogqibe kusele 2 more and then sigqibele. Msenti. Msenti. Okay, Mdlozi. Mdlozi. Babme, I think it is only fair to give you an opportunity to tell people of Kokstad, sir, based on the questions they've answered. Enkosi.
No Mbofu mangithathe lelithuba ngibonge yonke nje imibuzo eseyibuziwe futhi siyamkela. Ngifisa uqala kumuntu oqala obuza ukuthi kunemali eyadliwa kwakuyimali eyadliwa kwinto ebizwa uba iJimpin Sport Complex. Imali engicabanga ukuthi isasinikiwe thina sasinikiwe uDepartment of Sport Arts and Culture. Then uma ngaba kukhona izigaba ezithile kwi-construction siya reporta kwa Sport and Arts and Culture ukuthi imali eseyifakiwe ngama contractors in terms of invoices imali engaka ukuze bakwazi ukuthi bakhokhele. I-report mina enginayo engicawuthi no Sport Arts and Culture unayo le report. Uma ngaba abantu bengeneliseki kulomcimbi waseJimpin bangakwazi ukuthi babhalele kwa Sport Arts and Culture babuze ukuthi umasipala seKokstad wasebenzisa imali engakanani ngoba ngokwengxelo mina enginayo imali esisebenzise kwi-sport complex is around 20 million. Ayikho ethi sadla imali engango 55 million ngoba asikaze sayinikwa vele imali engango 55 million. So ungomampunge nje ukuthi umasipala sadla imali engango 55 million. Ngeke uyidle Mbovu imali kahulumeni ngoba uma ngabe icontract ithi wenzile umsebenzi funeka ibhatalele ngokwezigaba ekufanele ibhatalwe ngakhona. Then fanele ke si account ngoba siya accounta ukuthi iMIG ibuzwa ngokuthi ke imunicipal infrastructure grant. Ngeke uhulumeni akunikeze imali abese angayilandelela ukuthi isebenze kanjani leyo mali. So ngifisa ukuthi ngicacise nje ukuthi into yaseJimpin siphezulu kwayo siyayilungisa ukuze ikwazi ukuthi handover kuthina njengomasipala sikwazi ukuthi imphakathi isebenzise. Ngicabanga ukuthi okokuqala lokho. Okwesibini usisi obe ungena la kuthiwa nguSimangele ubuza ukuthi into yokuhlukunyezwa kwabantu abasuke mhlambe beyozihayikela then bahlukunyezwe iTaxi Association. Ngathi ke lokho kuyinto nathi esingayipromote njengomasipala ukuthi abantu bakithi bahlukumezeke uma ngaba besendaweni yethu njenge Greater Kokstad Municipality. Engicabanga ke leyo kembolvu izodinga ukuthi sihlale njengama stakeholders with uTaxi Association as our stakeholder sibuka indlela engcono yokwenza ukuthi kuyeke ukuhlukumezeka abantu bakithi uma ngaba befuna ukuthi bayohike njalo nje kuyilungelo lomuntu ukuthi ayogibela itekisi erank uma ngabe efisa uma ngabe engafisi ngokubheka ipokoti lakhe asebenze enye indlela. Cathi law enforcement ke fanele ithi uqina ekutheneni kungabikho la kuhlukumezeka khona abantu bakithi. We are noting it something ekufuneka siloko sisebenza kunye neTaxi Association yethu eGreater Kokstad. Kancane bameya ngicela ukukuphazamisa soso. Yebo. Uthi ubameya esa addressa sela iphi imali ye tough ground. Imali inayithatha ubameya. Angezwa Imali iyathathwa ubameya. no bengisho ukuthi ba amasela ngoba vela ba account kuyimanje into eground akaphenguli ukuthi wena wasibani kwamalini asihlale endabeni singaloke sijikajika imali abanikwa yona. No ngizokubuyela nako lokho Mbovu ngelinye ilanga kodwa ngicamthu uzwile mayade ekhuluma lokuqala kade account kuleta ade ngisho ukuthi yaphuma ngempela indaba yemali. Okay. Akusho kwamanje akakabi yisela ungakabi nesiqiniseko sokuthi kwaphuma malini noma uyazi kwaphuma malini wathatha malini ngoba sikhale endabeni singamsabi isho ukuthi wathatha 4 million noma 5 million wathatha malini. No phela Mbovu umuntu noma athiwa wayengekho yena kumele account ngoba phela yena kumele umasipala lezo lonto into esikhuluma ngayo ukuthi kunobugebengu lapha kamasipala asisho yena himself wayengekho yena kodwa nawe uya account phela kumasipala umasipala uma uyisela nawe mengena ufuna kwazi ukulungisa ubusela kuyimanje into ye-turf ground ithulekile naye akasho lutho ngayo lezo lonto wana afuna account phela aqhubeke lapho kulwade egcinile mekade evele nakukhona imali ephumile la ifuna aqhubeke asho ukuthi ne kwenzakalani ngendaba yeground so kwawuyena uthuli lokuchazayo awukuzwa akukwanelisi lokakushoyo no unganelisi nje ngoba lento yeground akaza ayithinte akakhuluma ukuthi ground izokwakhiwa nini njengoba manje kweground ithulile nje iKokstad engasetshenziswa sekuyinto nje evele nje seyidlala amadata la iground laseKokstad office kwabeground mfoka soso ukuthi ngizama ukuthi ngimvikele naye sakhuluma kwi-platform imbhalo ethi uyisela kanti uyichazile uyibuzile cause it's only fair ukuthi singammemi mefika la
mesethi ngubane wangimema kwi-clean governance ngase ngizothelwa ngenhlamba ngoba ngiyawuphendula umbuzo. Ngizothi kasuhoxise up until ubuya nobufakazi simjaheke usuphethe ubufakazi. Ngiyacabanga ukuthi uyozavaila mawuphethe ubufakazi bokuthi wadla malini whether it is predecessor noma ubani. Nombovu mhlawumbe ungezwa kahle. Mina bengasho wena straight ukuthi yena straight himself ukuthi yena uyidlile imali. Mina ngisho ukuthi umasipala not yena njengamanje basabe bonke kamasipala ngithi mina wena landa ubufakazi lo yisela whether umeya wa before noma uMM noma ubani landa ubufakazi wena so uze nobufakazi. Mina mangisuke ngithi abantu amasela ngisuke sengiphethe ubufakazi landa ubufakazi ke nawo la mabungekho asilihoxise simdedela qhubeka kakhulume lande mina ngiyokuseka futhi ngoba linginukela kabi isela. Kodwa mase ngibuya nako umbovu ngiyokuthola kanjani? Mina nje ngihleze ngitholakala ngino-clean governance nansi uyangidm-a nenamba yami ngiye ngiyimemese but okwamanje simvikele ulanda ubufakazi simjaheke azabe emfishane kodwa ungenabufakazi uzosibopha lo baba uzothi besimhlanganyela sithi uyisela engathathanga lutho nabangani bakhe uyabo landa ubufakazi. Ya kuyazwakala. Ngiyabonga Nkosi kubusisa. Sixolise wehlonishwa ubaba uMadikizela besithi asilungise isimo ngoba ngithi uyayiphendula indaba yeground ukuthi uDepartment of Sports Arts and Culture owakhipha 20 million. Ngicabanga ukuthi babo umbovu ake ngilungise lokho ukuthi iGympan ngichazela ukuthi sanikeza imali lenga ngo20 million. Uma ke kuya vele eSport Complex ayibi iphase eyodwa iba ziphases ezimbili. Now lapha ke kuleya Gympan angikhumbula ukuthi yayikhona into eyayikhulumisa ngeTurf. Ubhuti ngicabanga uSoso ukhuluma ngeground elibizwa ukuthi iBhongweni Stadium. Yes siyakuvuma ukuthi eBhongweni Stadium izimo ze-stadium zethu azikho kahle. Vele sifakile iproposal nebusiness plan again ku-Sport Arts and Culture nalapho sisabekiwe kuhlelo lokuthi sonikweza u10 million ukwazi ukulungisa iBhongweni Stadium. Siyazi ukuthi iTurf eyayifakiwe lapha yayingeyona iTurf efanayo nezinye iTurf ekufanele zibe khona. Now lokho sokwenze ukuthi ke iBhongweni Stadium ingabi isport field ekwazi ukuthi kudlaleke kuzona kodwa kusho ukuthi umasipala siqala selanga ukuthi abantu bakithi ba complaina ngento ehlangene nama sport fields wethu. Sikubhekile lokho uma ngaba sikuthola imali kweSport Arts and Culture sizokulungisa kwaseBhongweni Stadium including putting iTurf esemgangathweni. Ngicabanga ukuthi uSimangele sengikukhonini ukhona ubhuti umzimaso okhulume ngombani ukuthi no uhlelo le-indigent siphezulu sivulele bonke abantu ukuthi bahambe bayobhalisa embovu njengoba usazi ukuthi uma ngabe umuntu wakithi enga-afford ukuthi akhokhela i-municipal services okanye inkonzo zikamasipala sesithi angene kuhlo lwamahala then kusho ukuthi lokho uma ungangeni phela kuhlo lwamahala kusho ukuthi uya afford. Now ukuqokelelwa kwemali usize ekutheni silethe intuthuko again emphakathini. So ubhuti uthi ke abantu babhadala imali ezinkulu ukucisha ugesi kungekho kungabikho ukuthi babuye bovula ugesi phela mbovu uma ngaba ugesi ucishiwe utholakala ukuthi kufanele ukhokhe inkonzo zikamasipala kufanele ukuthi ukhokhe kodwa sinazi indlela esizibekile ukuthi uma ngaba ukweleta imali engaka uyeza kumasipala uzokwenza into ekuthiwa i-settlement usho ukuthi uzobhadala imali engaka kuze kuphele ityala lakho. Uma ngabe u-indigent awukweleti ke even a cent ngoba sikunikeza sikusubsidize free. Now ngathi ke lokho sikujongile nobhuti obereza indaba yogesi yeswa awe ngoba isimo somoya and global warming ekhona isibeka ekutheneni i-weather services weather isiphazamise njoba kunomoya omkhulu kuya affecteka ama-substations wethu uthola ukuthi ugesi uyahamba kodwa i-team yethu kamasipala is working on the ground to restore ama-lines ekubonakala ukuthi aphazamisekile because of i-weather services. uMr Zukisana ukhuluma nge-fraud and corruption ngathi mbovu ngikushila ukuthi asikubalekela ukuthi kwabakhona iy'nsolo kodwa ngithi kuye leyo mcimbi usengaphakathi and thina njoba ngisho ngiyakuphinda lokho mina ngingaze ngiyitholele that report. It's not that ngibalekela ukuthi kunento engathi kukhona umuntu engimvikelayo
kodwa iyi-report engaphakathi usengasitshena ke yena ke mhlawumbe ukuthi baba uMovu uma ngaba kukhona umuntu owalika i-report ngoba u-AG angakaze asinikeze i-report maybe ukhuluma nge-report yangaphakathi lo report ngiyasho mina ngithi njengomeya angaze ngiyithola uma ngaba wayitholile wayithole iphuma kanjani information kamasipala ngoba ngicathi if inendlela ekufuneka iprocess ngayo ukuze izofika na kwibhunga likamasipala so I don't have the report ezandleni zami ezikhuluma ngalo mcimbi oshoyo kodwa akukususa ukuthi zikhona insolo imicimbi esiyibukayo ngaphakathi nokuthi asiyipromote i-fraud and corruption within umasipala wethu kufanele kube khona into ebizwa ukuthi consequence management uma ngaba kufanele sikwenze lokho kodwa zonke izinto kufanele siziprocesse ngendlela ekufanele zenziwe ake ukhulume ngendaba yamagqwetha cathi leko ke nayo lo report in terms of imalini esayisebenzisa imicimbi yangaphakathi engifisa ukuthi ngingangeni kuyo ngoba it's subjudice matters engeke ngikwazi ukuthi baba uMbovu iphumele phandle ngazo kule platform esime kuyona kodwa uma ngaba kufanele si-account yes umasipala phela njengomasipala uyakwazi ukuthi usebenzisa amagqwetha uma ngaba kunemicimbi okanye cases ekufuneka uzivikele kuyona okanye kula umasipala esuke khona ezinkantolo kufanele siwasebenzise vele amagqwetha ukuthi akwazi ukuthi amele umasipala ngifisa ke uMdlozini ngicabanga ukuthi ukhulume kakhulu ngento edibaniselene angisayibambanga kahle ke kaMdlozini ukuthi ebekhala ngani kodwa bengithi ngiyibhalile laba uMbovu kodwa all in all ebaba uMbovu umasipala ozimisela ukuthi si-account emphakathini uma ngaba kufanele si-account but okusho engizama ukuchaza ukuthi konke lokho sikwenza sigayidwa imithetho kamasipala lo masipala and futhi intuthuko siyavuma ukuthi la ingekafiki khona sizoyiletha kodwa ngoba sibheka through the budget sikwazi ukuthi si responde kuzona but ngiyafisa ukuthi siyazama akukho lula vele kufanele ukuthi kube khona ibudget ukuze sikwazi ukuletha intuthuko emphakathini yethu so siyakuzama kakhulu lokho sibone ukuthi senze njalo ukuchintsha impilo zabantu ngoba sibekele thina la ukuchintsha impilo zabantu ngiyakubeka nje ukuthi Mbovu njoba sila it is our commitment ukuthi sibe nomasipala who's corrupt free and umasipala ukwazi ukuletha intuthuko ebantwini bakithi kungabikho ichachaza baba uMeya mina ngizoqala ngikuncome ngokwenza kahle kodwa ngifakele ibuku indaba yale ndoda ngoba nathi si-clean governance bake baletha izinto washo ukuthi aziphelele sisamphenya lo program manager sifuna ukudonsa ukhaphethe so ibukele eduze le ndaba ngoba the only case that was ever brought to clean governance ngeCockstead case yakhe lo program manager sase sithi ke abake basinike more evidence. I am then appealing to you I think ukuthi uyabona ukuthi isimo asisihle kangakanani ezweni sekufanele ukuthi indoda imele iqiniso manje indaba ngumbengeza ayifuneki mangabe le ndoda inamaphutha khomba indlela baba Meya siyabonga kakhulu ukuthi uthatha isikhathi sakho uze la uclean governance uzo account together with your councillors abekhona siyabonga kakhulu amazwi akho okugcina baba Meya. Baba Meya Baba Meya ngathi usesilahlekele ubaba Meya enza kahle sikwazi ukuthi sihambisene nemphakathi yethu ukuchintsha impilo zabantu uma khona ekufanele sikwenzile esangakwenza ngicathi it's because of budget constraints kodwa imali uma ngabe ikhona sizofika kuzo zonke indawo kufuneka silethe intuthuko khona including ukubuka iopportunities for abantu abatsha ngoba siyazi ukuthi abantu abasebenzi so ngicathi nje sizoqhubeka sibone ukuthi siyenza kanjani ukubambisana nomphakathi yethu sichintshe impilo zabantu bakithi. Usoqeda baba Meya uthi abantu baseCockstead uma kungenzeka bangakuvoteli noma iqembu lakho bangalivoteli ungabe yini oyenze wrong from your predecessor noma uthi wena uyathemba ukuthi bazovota bavotela iqembu lakho bakubuyisele?
Mbovu njengoba ngishishile ukuthi thina singukhongolose sizoqhubeka siqaqambisa ukuletha intuthuko ebantwini sitshintshe impilo zabantu ukuze abantu basethembe kufanele sibuse ukwethembeka siyinkokheli ebantwini so that sizokwazi ukuthi si responde kwi challenges nezidingo zabantu bakithi lokho ke ukubuya nokungabuyi kuxhomekeke embuthweni nasemphakathini ukuthi usasethemba yini ukuthi singakwazi ukuqhubeka sichintshe impilo zabantu bakithi Mbovu. Baba uMeya siyabonga kakhulu si-clean governance siyabonga kakhulu ukuthi uthathe isikhathi sakho esibalekile uze uzo-accounta kubantu bakho base-Kokstad. Siyabonga kakhulu ube nobusuku obuhle and good luck kuma elections angomhla ka4 nisizeke baba Meya niqhubeke nenze umsebenzi ngokuthembeka ngoba nangathembeka nangu uclean governance eduze. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu akubusise. Siyabonga ithubo siphelona Mbovu sibonge kubalaleli bonke nema comments angenile esifisa ukuthi siqhubeke nje ukuthi sibambisane la singenzanga kahle khona sizoqhubeka sibambisene nabantu bakithi ukuchintsha impilo zabantu bakithi. Siyabonga kakhulu kuba Meya zingane zakwethu irespect is very vital. Kwesinye isikhathi mhlambe nine grudge abanye benu labazama nabo kuba yimeya ngamaqembu abo kwabheda manje ama grudge asamile kusajaqwana. Kodwa ke phela iza nama fact yabona mawusunanga umuntu baba wekhaya lo uzothi uyisela wena. Isinike proof mina mangisuke ngithi yisela ngisuke sengihleli nawo amaphephanyana la akhomba ukuthi cha amaqashana anonile la wathola isela ngenze nje isibonelo. Umthetho wezwe uthi umongameli wezwe sesivala uma a person that is in position of authority ezwa ngobugebengu edlula ku100,000 kuumthetho ukuthi akureport wahluleka ukureporta lokho sekukuphula umthetho meaning ukuthi the current sitting president of the republic usewuphulile vele umthetho whether he is being impeached or not he has a case to answer usewuphulile umthetho sekufanele vele sikhulume sehlele eceleni and the case it carries a fine of up to 10 years in prison. So ke sengikhuluma ukuthi ke ngizwileke kusasa thiwa kube ne NEC especially sezwe abanye kuthiwa bayafona ucingo usenzela khala inkwicci bathi bafuna kufakwe bona ukuthi kufakwa abani kukhishwa abani mina nguDumisani ngubani makuphumisela nje nalo ofuna ukungena omunye uthi uyezwa kuthiwa wangena kancane endlini encane wangasulisisa naye unephungane elimlandelayo bakwethu. I'm saying to you guys musana ukuba over ambitious lento inigaxelisile ngoba nimakene ngawo amacala uyabona ukuthi njoba kuzokwenzeka lento sebemakiwe bonke uyabo bonke bamakiwe kahle kahle. I'll say this to you guys yekani ukubhathula nibe nezandla ezinenomfi. Siyabonga ku leadership yase Kokstad local municipality for coming to clean governance to account and in future ngocela sibahloniphe laba ko Ashley ababhizi laba lokho besenda ngazi ukuthi uvukela unjani njani. This is a family program we Ashley mawuvukelwe ufuna amadoda azokulala hamba le la kunamadoda khona lala nayo hayi la obaba bemizi mina nje I for one I have a wife engimthanda kabi so kangihambe ngigqumekeka ngiphoseka yonke indawo. Wena mawubona ukuthi mhlambe kunento ekuphethe kabheka lapho ngake indawo uhlala khona ngeke ukuthi awekho amadoda lapho mhlambe ahleze evukelwe angiphuzi mina impeso so ke usendaweni wrong. Ncese ntombi hayi la okay. So ke akusho ukuthi nginothisa ngoba ngihappy I'm irritated and I'm offended ngoba ngiyacabanga uyabona kuyonto kamakhwelana le. So ke bantu bakithi izingane zakwethu so siyacela umuntu akokwenza into yakhe ngeke ukuthi uyabona kuyakhulunywa uNophezulu lokusithumela sithethe uyagodola thendoda yakho phela noma loyo wakufundisa ukuthi mawugodola uhamba umemeza utshele into ngiyagodola hayi thina hayi come on wena justice how mhlawumbe uzame lo MEC ka3 Sam mina ngingena uMEC ka3 Sam zama yena inkosi kubusise nilale nomusa.